Added some mascarpone, nutmeg, and lemon. Lemon's there. Čo je to? Toto je tonka na karamele, teda naplnené cestoviny. Je to špenát, jahňačie mäso, trošku limetkovej fôry, trošku mascarpone, sol, korene. To je všetko takto na výzvenu. Chutí to veľmi dobre. It's really nice. Yeah? Mm-hmm. What's your favorite sweet? My favourite sweet? Yeah. I love chocolate. Anything chocolate. I just really like chocolate. Yeah. I loved chocolate as I was a little kid, and always chocolate. Any dessert with chocolate. This is called El Sole. In Italian it means the sun. Sun, yeah. We'll cook one and we'll eat one. Sausage is butter, and we just cook it out a little bit, make it a little bit nutty. Add some stock, some salt and pepper, and add some sage. Sage works really well with the lamb, which is my filling. Ne, to sú iba takové porcie. Ravioli plnené špenátom, jahňačím mäsom a vo vnútri bolo surové vajíčko. Pekne gulatý tvar ravioli, ktoré sa varia asi 3 minúty, sú z čerstvého cesta a podávané v maslovej omáčke s tymianom. Navrch posypané struhaným parmezánom a ešte crispy šalvia ako ozdoba. Crispy šalvia, to je šalvia vypražená v normálnom oleji.